Дӯстон азиз, чиқар кунед телефони Tecno Spark Go 1 ёрамон аксияда мондагием 128 ва 64 памят мешавад телефону. Дар комплектатсия ҳамаш мешавад. Видеоро то охирча тамошо мекунем ва як лайк мемонем. Ин телефон ози дизайнша ба шумо нишон метам, коркуниши ҳамаша 100% айна. Телефони Tecno Spark Go 1 экранш боша 120 Гц кор мекунад, селфи камераш 8 мегапиксел, ҷои зарядаш боша Type-C, ҷои наушникаш ай поёна. Стереодинамика доро, боло поён мехона. Ин телефоно ҳози 8500 рубл буд, метавонӣ ки ба нархи 6490 рублда ҳардорӣ кунӣ. Аснои камераи боша 13 мегапиксел камера, 5000 мАh батарейка. Экранша гуфтум 120 Гц кор мекунад. Дар комплектасия фсех ҳама чи аст, просто мегирин истифода мебарем. Амиша мо шумо да анбокс мекунем, нишон метавонем. Дар комплектасия чӣ хели чихол дора, чӣ хели пленка дора, блоктунаш ҳамаша гав мезанам. Ина телефони Tecno Spark Go 1. Хоб телефон худаш меброяд коробкаш. Хоб бо дальши 820 розетка оригинал ай худаш, кабели оригинал ай худаш, скрипка барои сим карта выкаданак. Хоб 1 сол гарантия ва пленка барои руш, яъне защитник ва чихоли интери прозрачный. Шумо метавонед ай ҳозир заказ кунед телефона Tecno Spark Go 1 ба нархи 6500 рубл, 50 дона ҳамаша скидка дар мондагием, то буҷинаша 6500 метавонед ки харидорӣ кунед. Либо ҷои шаҳри Москва доставка дорем, Тоҷикистонам доставка карда метавонем. Агар шумо Москвада бошен, то пеши метротон ё через почта роҳӣ мекунем. Тоҷикистонда бошен, через самолёт роҳӣ мекунем. А як рӯз то 3 рӯз 4 рӯза дер мегирам, получатш мекунем. Адрес омадани хоҳед, адреси мо шаҳри Москва, метро Бутурская, торговый центр Зеленый.